ठौ निफु लोक बखा दुनावे छपो नेवा समाजिया मेउ जर्मन देशे हो दक्षिण नापा रेबटी राजभण्डारी मुना टौ बखा निना दिस गुकासी दियन चना न गुमान या मयो तो बखा नुका जर्मनी युगन लोक बखा निना दिस चलाख म किसान आ निना दिस नापांगो बखा नियमी पासपे ठौ छपो नुगो बखा दुनावे या वन्टेनगो बखा ना दो गुकासी दियन चना न गुमान या मयो ठो बाखा न्यामरु बाजे नांगो सफ्टी चोंगो चने ल्यायो ख ठो सफ्टी चोंगो बाखा तस मुना टमपटी रेबटी राजभण्डारी ख नेपाल समर जेकार से 22 प्याओ ठो सफोइ पिकाक नेपाल भाषा एकेडमी ज्यातन आ नेना दिस रेबटी राजभण्डारी संकलना टौ बाखा गुकासी जन्चना न गुमान यामयो बाखा ठक्न्याई नाप्राबा मिस छमदो व साप फाट्यो खन्या वेटा भाटांजको टाइममा व ठौ ज्यान भित्र टक्न लिसै मुखो व ठौ भाटी त देशव्यान चुएटे आतल उइको लागि धर्म कर्म याग ठैगु टक्न भाटियो खन्जिनुटी तर मुजु ठैगु मने टाइम जुगले वेटा सक्ष्ण पति व्रतमै मिसार काटाइगु ज्यातन नाप नापना इपिन निमेसिया योट्यो ज्या इपा याव ख व लिपटक्न कला पाट निम उति कहाँ मिलेजु पाटन झ्याउ ढासा झ्याउया यासा सुया मरे मिस जुबले इमी लया मालिगुला खया मरो इमी का म्या छेपे ग्वा दया बुढाबुढी ज्यावन न इमीको मटना भ्या पच्चा फ्यास्या म उके वइको प्रतिव्रत धर्मे न छु किचा वे मफु वइ मने न्याबले जिते प्रतिव्रत मिसा जसे सु दै मखु ठेगु चने गुमान्डो छन आगा झका वइ पारसित व सिम पाटी त टोट मफ्या भाटना प सति वन्दका मति तल वेटा सतिमो छ त वे क्याम्या ठ छिटी ट्वाबाइ पिसा गुली एकल सुनान हे खन्यङ कि मफो वइ मने फारसिका मना चुनि मालकी वइको पतिव्रत धर्म किच वइ दिका क्या ओके भाटना प सतिवना छोटा स अजा छु किच वइको संकै मोर टका व सतिवना छ बिचाया आउले वेटा सुनान गना गनिया मफो वो सतिवन टेंगो ख वा वेटा टाटा चिक वाटे दे न्यङ के न्यावन सीटा यंगता कुटा डेका निमेष्ट छौया कोटले तया सीटा यंगल सीमना भ सतिवन ट्यम मिसाइता छापी फक्क छापीका बालागो डकले भिंगो वस्ता फुंगा टिसना टिकल व ठौ मुले भाटी छटया लानिपा बिन्टियाना सक्सके बिदा फफ निला निला पाटना प ठ बुन्डया साप लेटा ता वनातन व सीम भाटीको उपरे ठगो ल्याखे मरेको मत्ने केनाचो खना न्यक खक्कोसक या छपा मुटो तैठा वइको प्रतिव्रत धर्म तारिफिनातन वइको त्यागो सास्वेट ढाला इमटा बिराबिट ढाला इपिन सीटा यंगो ले जख मुनो टे हे फुना सोया जंगो मुलचके दिखा मोरो सीम जक सीटा यंगो सा सक्से मिखा खोबी हाइ टासेले मुआमे सीम न पस्ना उन टेंगो खना खक्कोसे मिखा खोबी महाइगुला खय मोरो एसा सक्से मुटो वइको प्रतिव्रत धर्मैट जक बयान ना चोंगो चुन तो सुया ट्यान मचा सीम डिपे थिएन सुकमिटा उटका हे भनाजन सी बाजन सल न्यापाइ पिलिए गुइथे चोंक ठया चोनसा मनु त हल्ला खल्ला न उटका जुया अन्य लकस्या गंजा गोल जुया चन इपि निमेशु लागि गुकासी झोलक तया टरंग छौ चित देखल चिता निमेश त चिना छमियाना सिपै दियन तल सतिवन ट्यम मिसा मुसमुस निला पाटन पासना उन्ट तयार जुया चों खना वट सक्ष्या मिखा फुटिमया सिसोया चन इमी ठौ मामाको संस्कार सिदेका क्रियापुत्र मिटेट मिफा जुना चित्त चाला चोम्ले न सतिवन ट्यम मिसाइ मने जिटिए प्रतिव्रत मिसा सुदै देगो घमण्ड वला खन ख वटे प्रतिव्रत धर्म पाल्ने ना निला निला सति व पिटे पि सु मर्ने वो लेटा या सतिवना चंगो खना सक्ष्या वटे जाम प्रतिव्रत मिसा संसारे सुय मूर्तका वइगो तारिफ ना खोख वटा बिदा बिया चुना वो मुसो निला जिमेग छु धर्मय वास्तवमयासे प्रतिव्रत धर्म छौले जिगो ज्ञान बियाचुनको जिगो धर्म छु किच वे कि मखुटैको जिगो इच्छा ठाउँ जि पुरा याना टोटा जिगो इच्छा पुरे जो खना जिगो मन साप याउँसि चुन लिपे जन्मेन जित ठय पाट लामा ढका जित छिकपिनसा सुवा बिया दिस ढका सक्षित सोया ला बिन्ती नाटल व उल्टा जिगो सिदे व इमटा क्रिया पुत्र मिन तल सति वो मैसे आपात दुख सिम वाल में ढका गंगो टट गो यक्को सिटिया बाल का सिम पचना चिता डेका घ गाक्क लुना कफु गाक्क तया टगले मी थि व चित्र दिन दिन मी जात मी पुना सया मफया सति वो मिसा हाउस ट्याक मुजुरका बाजन टटस कथाने थाना चुन व भाटना पस्ना वन्ट सोसा मी पुगो सया मफ्ट भाटमा नपा सोट्टक चिना टगले व चिता बिसौ न मफ्ट
वो चिच्चाट ना हाउसला बाजन झ्याक्को टसला थाना चोसा वही सोना टोफिया बाजन स टाइम मरिया त न वटा चिटान लिक्या वही पार्टी त जग उना छ त वो मी पुना बामसिम बाम बाम जा वो सत्य उना प्रतिव्रत जुइको इच्छा फुक खाएको भारत जाथे चु चु जुल सत्यवा मिस मी पुना सया मफिया झ्याक्को छटपटे जुसा वो हाउस सुना न मटासा वटा पठौंडया साना छेगु चलन्दो तर वो हाउस बाजन थाउस सोया टस ज्या बिजुलकी वटा उना छ मजु वटा चिटान लिका वटा अठे अल्पत्रेना टोटा छैन मुजु न्यामसा छम मिजन प ब्याना वंका ठकी माठेको छौ नियम दो उकि वटा छ्या ज्या अनि डिपे पाट नि म बुराम दियोला न प ब्याना बिया वटा अनि टोटा ठकला उबले वा साप दुख्तल वजक मको अनचुकस न मने गुकासी दियन चना न मनुटेसा गुमान थैको या मुजु थै उठिकला बाख कोचाला थो न्यक बाख ढुंगा आ जर्मनी न्यक बाख जना दिस थौ जर्मन देशे छप लोक बाख जना होया थो बाखैना चतुर किसान ख थो बाखने पितर टिम सम मु बाख मडो वइगु नाम है बाखैना चलाख म पितर डका नाचना थो बाख विश्व प्रसिद्ध लोक कथाहरु भाग 4 पाखे नेपाल भाषा हिलायो ख थो सफोय अनुवादक विजयराज आचार्य पिकाक विवेक सृजनशील प्रकाशन प्रा.Li ख जना दिस चलाख म पितर बाख ठुक्टा सुरुजी जर्मन देश से छौ सर सत्तिक छौ चिच्चरंग गामे पिटर ढिम छम चिमी मनोडो वो आखा बनामट ऐसा मेपिन सवैट सस्युम टाको छ झुटे ने ओइ मति व सनसम ल्याम आखा पनि कोचाका गामे ल्या होला पितर विज्ञान आखा पनि कोचाका छंगु मुने छुपिजावे आतन वो ल्याम मनु खन लिसबिल जिता संसार अजा छु मुस्युक दे छुया मुठे चो आ जिम गुर्जुपी तुल सस्युपी कि यदि सुनाना वेक अप इन प संगतेना छवाजका आखा वनतासा संसारी डक्को ज्ञानसी वो ल्याम मनु खन्जना पितरे मने छौ बिचाल्यो आवला वो छवाटक ठला पिठा वन अन ल्यावेनगा व छम न्याउ कठाइन ज्या सिद्ध हस्तम पन्निटिके ठमा शिक्षक आव यो खटका गफिना जुल ठन नस्याव आ ठैके ठो संसारे सुन अज्याउ खमरो गुगु व मुसु देउ मरो देउ तने हल्ला जुल टाले पितरेको विद्युतै ख जख चंग डक्को गामे न्जना हुन उबले हनोबर सरे चंगो छगो मले औचैपु घटना जुल माजने कला जना चंबले व कोख्याट हेरमा फुटका यंकल माजना हेरमा लुक्ट युक्को कुटै त तर व लुके मफो थुबले माजनी त सु समेस्न पितरेके सल्लका सुझाव बिल अले माजना पितरै त तुरन्ते मले सटल पिता न्याठा वसा याकच वनिको बानी मरुको ज्याच न वो न्याठा वसा वे कला ग्रेटे न नपम बनाइंकी पितर निम्ति भु माजने मले ठेंगा वे त टजिको लस्कु सेना बिरिया त छौ कोठा बनाइंक ल जब अन नापाम चेल खासते हल उबले पितर ठकला त थाल ग्रेटे ठो नापाम ख पितरे ठोखन्जना चियो ज्यात छारासा माजने कला हेरमा वो वे मेम पासा ख्याका हो ख वो नया चोन थाम प्यावना ठ पासे त डक्को खकन ठो डक्को खन्जना वे पासमन टस्कन ज्यात अले नाफा खास जना वो मेसे पासम मेउ खास जना भलि जुवन वे त खना पितर ठकला त ताल ग्रेटे ठो दोस्रो ख अर्थात निमम ख ठो खन्जना चियो ज्याना हरबरे जुल वो काचकाचा खास दुगो ठल टेबले त अन प्यावना इपि निम खुटेस थपिस खुयाको कबुलिया कोच त ठटियाबलाई इमटा बिगो क्रूर सजाय भच्चा कमजी रे इमि विचार ख फएने रुंगा पितर पिन याकच दना चुन थुबले निम खुट वे न्योनी वना माजने कला हेरमा थपिस खुयाको खकन अले इमसा माजने त ओ हेरमा लिटि बिगो अले थप्नुको ख माजने त छु कोनिमति त गान बिन्ती या त अले पितर ढाल हेरमा खुया काप्नेको ख माजने त कोनिको जिगो धर्म ख तर जी माजने त छिमत टडमु सजा बिमटका इना पियारका आश्वासन बिल पितर वो निम खुन्ट नाप बना माजन था यंगल वो माजन या ठिकेको हेरमा लल ना बिल नाप वेट हेरमा खुया काउ बारे डक्को खकन अले पितर वो चोटे त टडमु सजा बिमटका इना बेट छारासा इमस थपिनको अपराध थपिस कबुलियाउ ख थपिनको टङ हेरमा ल्याओले महाजन फेलले ताइ थागा मन्त उटा चियोट खना छके त न प्यावल तर पितरिय भावना धुइको ठाय छु ज्या मास्टिम हो गुमेश न इम टनटुंगो हेरमा लुका बिल
उकि खुंटे टडंग सजाला मोबु तर इमटा जागिर ढासा लिक्या छल अले महाजन पितर निम्ति पुइट ठिकेको सिरपो बिया बिरे बिया छल बाख कोतल